raporo nshya y'inzobere z'umuryango w'abibumbye yongeye kuza ari simusiga ku Rwanda irushinja gukoresha no kugenzura abarwanyi ba M23 mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara imaze koreka imbaga no gukura abanyekongo benshi mu byabo. Iyi raporo bivugwa ko ari ibanga rikomeye cyane yakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Ibiyikubiyemo byashyizwe ahagaragara n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru. Ibi biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko raporo byabonye igaragaza birambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira mu gisirikare cya M23 n'ibikoresho bihambaye bya gisirikare. Bavuga ko u Rwanda rwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane systeme rutura yahungabanyije bikomeye ibikoresho bya gisirikare, cyane cyane indege z'intambara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyatumye inyeshyamba za M23 zidegembye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo yakasa mutwe ku Rwanda isohotse nyuma y'uko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihugu byombi bishyize umukono ku masezerano hagamijwe guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo hakimakazwa amahoro. Ni amasezerano yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadiplomate bakomeye ku rwego rw'isi bavuga ko iyi raporo yamaze gushyikirizwa komite ishinzwe ibihano kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025. Aba badiplomate bashimangira ko ibindi bihano bikomeye bishobora gufatirwa u Rwanda mu gihe ibikubiye muri iyi raporo bya ruhama. Iyi raporo kandi yize impuguke z'umuryango w'abibumbye ivuga ko inkunga u Rwanda ruha M23 itari igamije mbere na mbere guhangana n'umutwe wa FDLR, ahubwo ngo Kigali yibanze ku kwigarurira utundi turere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda yamaze gufata imijyi ibiri minini ya Goma na Bukavu muri Mutarama na Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025. Leta ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinja u Rwanda gushyigikira M23 mu kohereza ingabo ngo zikabakaba ibihumbi 14 mu burasirazuba bwa Kongo n'ibikoresho bya gisirikare birimo n'intwaro za rutura. Gusa ibi byose u Rwanda rurabyigurutsa rukavuga ko ntaho ruhuriye n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, ko icyo rwakoze hari ugushyira ubwirinzi ku mipaka ngo hagamijwe kwirinda ko abarwanyi ba FDLR n'igisirikare cya Kongo bamishura ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Byinshi bikubiye muri iyi raporo turabigarukaho. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Burundi abatavuga rumwe na leta y'u Burundi biyemeje gukoresha intwaro bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye General Neva. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukunze kwikomanga ku gatuza ko afite igisirikare gikomeye kidashobora kumenerwamo n'umwanzi wagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ashobora kuba agiye mu ntambara ikomeye cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Bamwe mu mpunzi z'abarundi barimo n'abanyapolitiki bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bayabangiye ingata bagahungira mu gihugu cy'u Bubiligi batangaje ko bagiye kurwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu cyabo buyobowe n'ishyaka rya CNDD-FDD bakoresheje intwaro nta kindi, kuko inzira y'ibiganiro Evariste Ndayishimiye yayizungurije impanga. Ese aba bantu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi ni bande? Tugiye kubamenyera muri iki kiganiro. Aho muri mu bice bitandukanye by'isi turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora subscribe hepfo gato yo video murimo kureba, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Mu gihe Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame batangiye inzira iganisha ku mahoro hagamijwe kurangiza intambara ikomeje gutera hejuru amagara y'abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo y'inzobere za Loni yagarutse igaragaza u Rwanda nk'umuterankunga ukomeye cyane w'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda rudahwema kugaragaza ko ibiruvugwaho byose ari ibihuha bidafite shingiro. Ni umukutano ukomeye cyane mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho bivugwa ko intambara ahanini iterwa n'umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubusahurwa mu buryo bukomeye. Raporo bivugwa ko ari ibanga rikomeye cyane yakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye iravuga ko u Rwanda rwayoboye kandi rukanagenzura inyeshyamba za M23 mu gihe zateraga imbere mu burasirazuba bwa Kongo.
aho zagiye zigira ijambo rikomeye mu bya politiki. Ikirenze kuri ibyo, zikaba zigenzura ubutaka bukungahaye ku mabuye y'agaciro ari naho ruzingiye. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru bivuga ko raporo byabonye igaragaza birambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira mu gisirikare cya M23 n'ibikoresho bihambaye bya gisirikare. Bavuga ko u Rwanda rwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane systeme ya rutura yo mu rwego rwo hejuru ishobora guhungabanya ibikoresho byose bya gisirikare byo mu kirere bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose byagezweho kuko indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo hari aho byageze zibura kontrole, ku buryo abarwanyi ba M23 bidegembeje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikoresha ibyo bonye byose, harimo no gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo systeme yo mu rwego rwo hejuru y'igisirikare cy'u Rwanda RDF bivugwa ko rwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye igikuba gikomeye, ku buryo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byasabye u Rwanda gukura iyo systeme mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rukanangira rukavuga ko ibyo byose ari ibihuha bigamije kurusebya ku rwego mpuzamahanga. Gusa ariko abadiplomate bavuga ko iyi raporo y'akasamutwe ku Rwanda yamaze gushyikirizwa komite ishinzwe ibihano kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025, kandi ngo igomba gutangazwa vuba byihuse. Ngo komite ishinzwe ibihano kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ngo numara gusuzuma neza ibikubiye muri iyi raporo ikomeye cyane, gwagomba gutangazwa umwanzuro ugomba gufatwa cyane cyane ibihano byerekeye ku Rwanda nk'uko bitangazwa n'abadiplomate. Iyi M23 ishinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda ku mirongo y'urugamba yateye imbere bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, ifata imijyi ibiri minini mu burasirazuba bwa Kongo irimo Goma na Bukavu muri Mutarama ndetse na Gashyantare muri uyu mwaka. Leta ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bashinja u Rwanda kenshi gushyigikira M23 biciye ngo mu kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri hagati y'ibihumbi 12 na 14 ndetse n'intwaro zikomeye ngo zifashishwa muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ariko ku ruhande rwarwo kuva kera rwahakanye rwivuye inyuma gufasha M23 ku mirongo y'urugamba, kandi ruvuga ko icyo ingabo z'u Rwanda zakoze ndetse zinakora uyu munsi ari ukurinda ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko nanone u Rwanda rukunze kugaragaza n'impungenge zikomeye kubera ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigeze gutangaza ko afite gahunda yo gushoza intambara ku Rwanda agahindura ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibi nabyo ngo biteye inkeke ku buryo u Rwanda rutagombaga kurangara na gato. Iyi raporo y'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye ariko ivuga ko inkunga y'u Rwanda kuri M23 gutari igamije mbere na mbere guhangana n'abarwanyi ba FDLR, ahubwo ngo Kigali ngo yibanze ku kwigarurira utundi turere two mu burasirazuba bwa Kongo dukungahaye ku mabuye y'agaciro. Gusa ariko ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ndetse n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron ntibahise basubiza icyifuzo cya Reuters cyo gutanga ibisobanuro kuri iyi raporo y'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye. Ibi bikaba bije mu gihe ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump burimo kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazazana amamiliyaridi y'amadolari y'ishoramari ryo mu burengerazuba bw'isi muri aka karere gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya tantalum, zahabu, kobalti, umuringa, lithium n'andi mabuye menshi cyane habarizwa mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatanu ushize nibwo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bahura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump wababuriye ko ibihano bikaze cyane by'imari ndetse n'ubundi bwoko bw'ibihano bikomeye biteganyijwe aya masezerano narengwaho. Ku ruhande rwayo Qatar nayo irimo kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intumwa za AFC M23, nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idaha agaciro ibyo biganiro bya M23 muri Qatar, ahubwo ihanze amaso kugirana ibiganiro n'u Rwanda ndetse n'amasezerano yo guhagarika intambara. Gusa ariko muri iyi raporo y'umuryango w'abibumbye baravuga ko u Rwanda rwakiriye abayobozi b'ihuriro ry'inyeshyamba za M23 mu kigo cy'imyitozo cya Gabiro ndetse n'abakoresha ibigo bya gisirikare bya Nasho na Gako
mu guhugura abinjira mu gisirikare cya M23 ngo ari naho ubukana bw'uyu mutwe wa M23 buturuka. Ese ni iki gikurikira iyi raporo y'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye? Reka tugihanga amaso. Nanone kandi ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yategujwe intambara ikomeye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Bamwe mu mpunzi z'abarundi barimo n'abanyapolitiki bafite amazina akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bayabangiye ingata bagahungira mu gihugu cy'Ububirigi ku mugabane w'Uburayi, batangaje ko bagiye kurwanya bivuye inyuma ubutegetsi bw'igihugu cyabo buyobowe n'ishyaka CNDD-FDD bakoresheje intwaro, kuko izindi nzira zose bakoresheje zititaweho n'ubuyobozi buriho mu gihugu cy'u Burundi. Ababitangaje barimo ishyaka riharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha rya CFOR Arusha, CNL Ingeri y'Urugamba na MAP Burundi Buhire. Aya mashyaka yose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akaba akorera mu buhungiro nta handi. Mu nama baherutse guhuriramo i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi, abayobozi b'ayo mashyaka yose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega bavuze ko amatora aherutse kuba mu gihugu cy'u Burundi yabayemo ubujura bw'indengakamere ugeranyije n'imibereho abaturage b'u Burundi barimo muri iki gihe. Umwe mu bayobozi b'iyi mitwe ya politiki ishaka gutangiza urugamba karundura kuri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye witwa Frederic Bamvuginyumvira, wanabaye Vice Perezida w'u Burundi kuva mu 1998 kugeza muri 2001, ari nawe Perezida wa CFOR Arusha, yabwiye itangazamakuru ko biyemeje gufata intwaro bakarwanya leta y'u Burundi ngo kuko ikomeje kuyobora igihugu cyabo nabi cyane. Frederic Bamvuginyumvira ati, turebye ibyo tugiye kujyamo nta cyatuma abantu batavuga bati turafata intwaro. Ubutegetsi mu by'ukuri ntibukeneye abandi bantu bavuga irindi jambo atari ryo gusa, ngo ni nyuma y'uko babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye inzira z'ibiganiro atazikozwa na gato yazunguje impanga. Ni naho yasobanuye ko abanyapolitiki bose bahungiye mu gihugu cy'Ububirigi b'Abarundi biyemeje guhuza imbaraga bagafata intwaro kugira ngo barwane urwo rugamba rwo guhirika leta ya Gitega ngo itite ku baturage cyangwa ngo ihe umwanya abatavuga rumwe nayo ngo baganire ku cyateza imbere igihugu cy'u Burundi. Yakomeje avuga ko bagiye gushaka abandi bantu bari hagati mu gihugu cy'u Burundi bemera bakizirika umukanda mu rwego rwo kugira ngo barwanire igihugu cyabo. Avuga ko abene igihugu bafite uburenganzira busesuye bwo kurwanya leta mu gihe idakora inshingano zayo. Ati, iyo leta itubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, icyo gihe abene igihugu bafite uburenganzira bwo gufata intwaro bakayivanaho. Avuga ko bazakora ibishoboka byose ndetse n'icyo byabasaba cyose, ariko umugambi bafite ugashyirwa mu bikorwa. Aba Barundi bari mu gihugu cy'Ububirigi biyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe iki gihugu cyari gisanzwe gifite indi mitwe yitwaje intwaro iburwanya, irimo umutwe wa Red Tabara n'uwa Forodebu n'indi mitwe itandukanye nayo ihorikanira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo wa 2025, undi mutwe wa politiki witwa FRB Abarundi nawo watangaje ko wihuje n'uwitwa UPR ndetse na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Gitega ngo bukomeje guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu no kutita ku baturage uko bikwiye. Gusa General Neva atangaza ko Abarundi babayeho neza bari mu gihugu cya paradizo, akaboneraho gusingiza n'igisirikare cy'u Burundi ko gihagaze neza, nta mwanzi wabameneramo wajye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ese abo bazagira ku ntego zabo zo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Nibyo guhanga amaso. Nanone kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Walikale, abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo bahakoreye agashya nyuma yo kwigamba kugaba ibitero bikomeye biri kugwamo abarwanyi benshi ba M23 ku mirongo y'urugamba. Abarwanyi ba Wazalendo bashimuse ba commanders ba M23 n'abasirikare bari babarinze. Aba barwanyi ba Wazalendo bafatwa nk'intwari zikomeye za Repubulika Demokarasi ya Kongo biyemeje guheka intwaro bagahangana na M23 mu rugamba rwo kurengera ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no kwirinda ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwatembagazwa n'abarwanyi ba M23 bashinjwa gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Kuri ubu inkuru ziri gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo haremeza ko abarwanyi ba Wazalendo
bemeje ko baherutse gushimuta abasirikare bakuru babiri ba M23. Aba barwanyi ba Wazalendo batangaza ko bari guhorera urubyiruko rw'abakongomani ngo ruri gufatwa n'abarwanyi ba M23 rushinjwa gufatanya n'igisirikare cya Congo FARDC n'aba barwanyi ba Wazalendo. Aba bakomandazi babiri ba M23 bafashwe n'abarwanyi ba Wazalendo ngo bayoboraga abarwanyi ba M23 barahitwa Misinga muri grupama ya Ikobo muri teritwari ya Walikale. Kimwe mu bitangazamakuru bikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bita Actualite.cd kivuga ko aba bakomandazi babiri bashimuswe n'abarwanyi ba Wazalendo bashimuswe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere ku tariki ya 30 Kamena 2025 ubwo bari bageze mu gace gahuza imidugudu yitwa Kirumburumbu na Muri bari mu rugendo. Iki gitangazamakuru kandi kivuga ko abagihaye amakuru nta myirondoro y'abari abasirikare bakuru ba M23 bashimuswe n'abarwanyi ba Wazalendo bigeze bagiha. Gusa ngo nyuma yo gushimutwa n'abarwanyi ba Wazalendo bahise bajyanwa mu birindiro bikuru by'abarwanyi ba Wazalendo birahitwa Buhimba. Ntacyo M23 iratangaza kuri aya makuru avuga ko hashimuswe abasirikare bakuru muri M23. Andi makuru avuga ko kuwa mbere abarwanyi ba M23 bakoze umukwabo ukomeye cyane mu mashyamba yo muri Kirumburumbu na Muri mu rwego rwo guhiga bukware abari babashimutiye abayobozi babo ba gisirikare. Gusa ngo ntibaragira n'umwe baciryera. Kugeza kuri aya masaha nta makuru y'abashimuswe yari yamenyekana. Abarwanyi ba Wazalendo ubwo bafataga mpiri aba bakomandazi babiri ba M23 ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2025 bivugwa ko bateze ambushi abarwanyi ba M23 batemberaga mu bice bitandukanye. Muri iyo ambushi yaguyemo abarwanyi 20 ba M23 hafatwa abo bakomandazi babiri n'abandi barwanyi bagera kuri 6. Reka dutegereze niba abarwanyi ba Wazalendo barashyira ku mugaragaro abo barwanyi ba M23 bakuru bamaze gufatwa. Nanone kandi ku rundi ruhande muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru haravugwa imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bagize ihuriro ryitwa SMC. Amakuru aturuka mu bice bitandukanye byabera imirwano aremeza ko iyi mirwano yabereye ahitwa Munguri muri grupoma ya Kihondo n'ahitwa Kikuro muri grupoma ya Tongo muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye muri ibyo bice mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi. Iyi mirwano nanone yabaye nyuma ya weekend y'indi mirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba M23 mu bice bya Birambizo na Karambi muri grupoma ya Bukombo ndetse no mu gice kimwe cya grupoma ya Kihondo naho habereye imirwano ikomeye. Nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abitangaza, iyi mirwano yatumye abaturage babarirwa mu magana bahunga ingo zabo. Ku cyumweru cyibuze amazu 6 yaratwitswe mu mujyi witwa Karambi no mu nkengero zaho. Nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ikomeza ibivuga, bikomeje gukara cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo baherutse gushyira umukono ku masezerano hagamijwe gushakira amahoro uburasirazuba bwa Congo. Mu gihe mu burasirazuba bwa Congo ibintu bikomeje gucika, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umwe mu baterankunga bakomeye muri iyi ntambara aho barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, uyu General Neva yahaye igihembo abasirikari bari mu bahagarariye u Burundi mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo aho barwanya M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba n'umugabo w'ikirenga w'inzego z'umutekano z'u Burundi kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 kwa 2025 yahembye abasirikari 3 bari mu Burundi bwari bwohereje kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aba basirikari bahembwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bari mu barirwa mu bihumbi u Burundi bwari bwohereje kurwana ku ruhande rwa leta ya RDC mu ntambara barwanamo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bashinja gufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Kuri uyu wa kabiri ubwo kuri stade Intwari i Bujumbura haberaga ibirori by'isabukuru y'imyaka 63 u Burundi bumaze bubonye ubwigenge, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yahembye bari abasirikare b'u Burundi ngo baherutse gutimbagura abarwanyi ba M23 mu buryo bukaze mu burasirazuba bwa Congo. Abo Perezida Evariste Ndayishimiye yahembye ni Capitaine Habarugira Aimable, Lieutenant Ndayisaba Richard,
na Caporal Chief Ningaza Richard kubera uruhare bagize mu bitero bikomeye ingabo z'u Burundi zagabye ku barwanyi ba M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kapitene Habarugira na Liyotona Ndayisaba buri umwe yambitswe umudari ndetse anahembwa miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi, naho mugenzi wabo ahembwa miliyoni 3. Perezida Evariste Ndayishimiye General Neva yavuze ko bari abasirikari barwanyije umwanzi w'u Burundi batuma atinjirana iki gihugu. General Neva ati abamubona bahagarariye igihugu twabatumye kugira ngo bajye kurwanya umwanzi ataratwinjirana. Murabizi ko umwanzi yashakaga kutwinjirana aciye muri Kongo, baragiye baritanga bimwe bikomeye nta wabihakana, nubwo bari kumwe n'abandi. Aba baritanze kurusha abandi ku buryo uyu munsi niba dufite amahoro nuko bafite abo batinya. Twese twubaka igihugu cy'u Burundi kigomba kuva mu gasuzuguro. Usibye bari abasirikare, Perezida Evariste Ndayishimiye yanahembye Liyotona Colonel muri polisi y'u Burundi witwa Audace Mugisha usanzwe akorera muri komine yitwa Kabarore ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kubera uruhare ngo yagize mu gukumira amagendo y'amabuye y'agaciro n'ikawa. Uyu yahembwe miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Ngayo nguko rero tugeze ku musozo w'ikiganiro twari twabateguriye. Reka tubararikire ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane.